enti abusuafo enche bia na Kwaku Manu ebedi nkomo na efa untumi ni case ye baaye no. Yes, Kwaku Manu ebedi nkomo na o chiremu John Dramani Mahama enfamla bi emra media no so obia entumi endi pani bi atem ana obi entumi nka kasafi entia pani bi a wabɔ ne bra na saa asɛm na baaye no amanfo beble esolitia ema Bigscout media ono nso be kan nsɛm bi na o chiremu Kwaku Manu yo obi a oye nyaatwom oye hypocrite because Kwaku Manu na adwen sɛ ono no asɛm ba na sɛ etia party bi a ono no ba be kan bibi afa ho but ono no mpɛ obia be kan NDC fo asɛm because of say NDC ni enti on pɛ sɛ obia be kan NDC fo asɛm enti Bigscout ebedi nkomo ono nso etwa ba Kwaku Manu abusua na ano ode na nda me ka sɛ de Kwaku Manu esanso de respond any reply de abre Bigscout ono nso aba be fire Bigscout abusua ano ayede ne ha GH Kwabi media so message so oba so a obe subscribe na wa share wa like said the afofro nso ebenya bi at enti abusua ye ba Kwaku Manu insensem ye obe kan ye efa untumi ni case ye ba ya enam so Kwaku Manu kan nsem bebra na o chiremu se oba Ghana ye media yiso amanfo sole na omo de phone asuo mani said ye metwa ya na omo so pampanifo ebiti se na nado dankwa ene bawomia ene Mahama ene Ibrahim Mahama mo omo osika no na amanfo so pa omo atemdidie enti Kwaku Manu be kan se saade a John Dramani Mahama osre no in opinion se on family bi embra sa mra no wa obedi pani bi atemi bia o se sa mra na eden echew Mr. Papa John Dramani Mahama say nkon family bi mra se akora bi ana panyi bi etimi di phone sin ho so etwa te se de metwai na okasa wo tumi mu ande ahoodi mu se ase won so obia wo mu obia obehanu we bia Papa John Dramani Mahama ye president na wadi na tem enti abusuafo ensamwe na Kwaku Manu ode betu dwa o chiremu John Dramani Mahama anka onfa sa emla we na ono Kwaku Manu o kan on famla na Kwaku Manu ye bisa wo onti Ghana ha se ya na ana abra na John Dramani Mahama owo opposition no na na nado dankwa kufuado ewo aban mu no na wontumi nka sa asem na ende ye to aba ema John Dramani Mahama afena o aba be kasa se ye mfa sa amra nyembra se de amanfo entumi ndi John Dramani Mahama tem na otumi abadwuma. Yes abusia enti obeka sa ensem no wie ya Bigscout media odon so nana Prempeh odon so ebe sanigu Kwaku Manu so o chiremu Kwaku Manu obi o hypocrite because the center na de ekoso media so didi otumfo ene mpanifo atem na de want to me amekasa John Dramani Mahama eba de because of say we NDC ni afi na opese wo yi wanim no afi na oba be ka say ye hihye mra na onim say democracy na adwuma wo Ghana na abusia na yentie de Bigscout ono so to dwa Kwaku Manu osan so be ma reply wo ho abusia ano de yentie Bigscout emra fie no o kasa mi di san fie ni bi enti ma me bone enfa me nkoduru ho na me ntena hwechie mu na nipa na wo kasa ansem no mpo no se wo be 35 years 36 years 40 years and wo kasa ansem na kire obi a wodi 85 years o chen poly 40 something years ono no kan de sebi obi a ono anyina du san fie no o kasa ansem we de kire no abra ibi mpo a wono mpo entimi nyini nduru ho sankofo wetina radio so ne TV so kasa ansem we nyina fa mpanifo ho Kwaku Manu utimi be condemn da kama na NDC fo binum edi mpanifo atem edi ewrakofo atem Kwaku Manu utimi ba abonten be condemn ye wo ye NDC ni ma obi an wo se wo ye NDC ni edi ye di NPP mpanifo atem aya na ye wo de etene u video na wo ye wa hyeda ana da akwakofa o se kwa me despite ho wa hyeda ana da akwakofa Ibrahim Mahama ho wa hyeda na wo de fa otumfuo se ne be ya enkofo adwene be ya o mo se o Kwaku Manu kanyansasem ba oboa se ene die nyansa aba wutrim
but nyansa na ene aba utum nyaatwem nyansa na ene aba utum nyaatwem nyansa ana aba utum it wa sheda kan de fa otu enkofo edi otumfu atem Kwaku Manu afi no wate ana enkofo tena Ghana wo NDC foi ene ye friend say bloggers wo mu America ne ye friend say Germany hey omo course di otumfu atem no Kwaku Manu afi no wate afi na pese ye hye ho mra na afi no wate abese ye hye ho mra na uye nyaatwom a wonka no kore e wo se Ghana fo mu follow no mu ye very careful na kwa we obetimi de maadwene adi agoro obetimi e de maadwene adi agoro o kasa obu no ho eye no so ye nyansani abusu am de besia Kwaku Manu jai nyaatwom no jai san no mana waye no from resantene ene this 2025 enya de betwe ama wo be kasa e be kan sema sabi eye nada ensema opese wo di dada nkofo adwene a ye beba aba be pa wo ntoma because unye ni papa wo ye ni pa bonini ana ate Ghana ho wo ye pataku ana de odwan wo ma adwuradwura ho unye ni papa nyaatwom nipa ti abusuo na Prempeh na ono nso ofaya eye Kwaku Manu ewo ensem obeka ye no se de ochemu se Kwaku Manu eye nyaatwom no de oye pa na wiase no se o pe political party bi asem a awo se wo hwe wanim na wo ko ba bi aja komu nyina wo mo hwe wo manim ba wo Kwaku Manu tama campaign time ekoso no obehye NPP fo atade eka ensem bi na ayete se oye campaigning ama eye NDC but atade na ohye no obeka se oye NPP ni but oye NDC ni entine se John Dramani Mahama bana se o pese wo hwe wanim a wo se wo hwe wanim abusua na after say eye Bigscout eka ne nsem ewie no Kwaku Manu ono nso ankoyi ama no nti ono nso pa be blast eye Bigscout na ye ntie de oken ene me no udin komo pa tie me wo ye nyaatwom wo ye nyaatwom ache wo de ese me wisuma wo no na pese wisuma me utimi blackmail me utimi se me magana fo da tina de bia me se me kasa kire badwemba menim da wo ba internet so ba me ba internet so nyene tin koma me no di no ye won kofo bia wo na ebia wo na wo kire o internet na hwe wadi matem ye be campaign me hu so de me betena ho udi matem wo utimi di asofo nyina atem wankasa wotuwe ha na woni natem utimi di camera onfele ade o utimi di se ubu ho ana wo fele ade a mimi sei ka wo nyame da ana se sebi uwo ni papa bi ma mo benben wa ho kometufo se wo nkofo bi ho ana wo ye video wie ana o ma mo hwe ansa na wa postu ana wa wo ye video wie ansa na wa hwe ansa na wa postu a trust me enka dako obi betufo akacho se ebi abema meserew aso wadi Kwaku atem ana wo de mimi ye video a ye hwe ma wo nti ubo medin na wo di matem a ye hwe nti menua nti wo dwene sika ho enko a na so le wo di matem onse me nka wasem da wo onse me mpefo se wo di an ye bo onse me nka wasem da na so aye me ko 2 years ma me nkire omu se me ye nyaatwom de a me kire omu wo ye nyaatwom papa o ka ade unma ade mi bisao evangelist ade unma evangelist ade se bi Jonas mo ni o mama ka o mama bi radio ni ade o mo ti abrochi o mo ye social media sisi ene a o mo so mo didi sebi empayfo atem wo Ghana o mo started aben mi bisao me pese me ka o se wo na wo ye nyaatwom o se ene na me be ka atem didie ho asem o se ene na me be ka atem didie ho asem ko back satam na de popular Facebook menim se satam no na wo so wa bia wo Facebook se satam na wo Facebook dia ko back ye start shen kofo nkuransha e start say ye tun kofofo ye start say ye kan semama nkofo asere no ye mfa TV de ento nchen me start back to social media back to back
Go back. You go ahead time you started Facebook. And I'm until I make house, I will kaya there. Obi a wodi atam na wa brochire bia no sua ade ba no no ade akora because on the start atam didie na ade hu onu didi evangelist fence onsu bempa odifo atam he no didi papa despot atam na wo didi a friend say one no ade ni there be one na ade fele no satam na yakufo ado time kura satam yakufo ado time kura satam spam say the attempt satam no be use the word say sebi a man penyi tri ho say your friend say bibi me pese me use words ni wa ha satam na wo Prempeh na wo hin Prempeh na wo hin wo na wo hin ayami Kwaku Manu me mitire na wo se me ye nya atwem no me na no solid na ye obedi dvv age atam odi si ye man so me obeka chem se me ye okot satam na me bisa se wo hin na wo yi ha true identity ne papa this particular jado ye bi ye se ukọ hospital ne moja short to hospital se me kaka wo se me kaka Ghana fo bebre me kaka Ghana fo bebre na maka wo so because ukuta short memory nto otanti tie o otanti me otanti edu de bia wonim no kure pa se otanti untimi famento form wo o de me to form o platform ne kuta wo de me to form wo platform na me de me be yo wiase me pese me nya abotrema o me pese me kasa finti se de wo kasa because wona aya hweme no se bi de bia me ka me se me namo a na du de bia me namo na me kohia panyi bi na me kohia maame bi se bi o na hwe ne dibra wo na wo kasa Kwaku me hwe a eno ne se me nkunan na se tu me fo ka kire me se Kwaku ade ya o kasa nya abotre because wana wo hwe wo no sabi anya nkoda nko an hwe wo obu okọ kasa wo hwe me a aya na shock me ampa wo so me kan ye won wo pa me nka videos waye no abowe anuti amba mumu bi say amuni eni monyam no se mo be kam ya se mo a aya na me de mani atumpemfo say me pese me ye me hu fin te se de wo ye hu fin sa tama de nani si na ado so ye wura na ado akufo ado so wo di na tam sa eyen sa tam na wo ye typical MPP na we sabi unim nyansa nti wo de unim nyansa wadwene mu do wo ye badwempa wo ye nyansafo wo dwene se sabi enipa enti wo de wo ye okay se wo ye MPP ni but obi ye NDC ni ye case wo menim se de wo no makurate wo ti we menim se de wo tete wo ma nanso me akokore a memeti hoyi wo pese wo tena wo Germany ho se hefa ho na wo kire meme Kwaku Manu de memenye wo ewiase wo ayene ba nya abotre wate na kom do sese kura wontimi fa onsam yenu sei endidi na kafani afampom pa kan chesa bonte so fo me fa nko onye madam fo da me no nkasa wo fon so da enti no baby a wonam kura nya ho na menam enti o tu time yana o person o tell me say o time I am serious. Adi yami adi hu mobo mama ho brasi am de be kasa se de me kasa ya mama botre papa mama botre papa na sabi do wo kwasia emre se wa obetete no ba tia wo che mo de wa wo ko na ye ne no ti no ye ne ye bresisi ye edu bia mitimiti onkomo bia na ho ye mo mitimi hwe odim guy o bi a oben no wonu obi da sole sebi ye de ya sujafo ye na me baabi na me pisa se sebi se de one ne da sole nso kasa wote otimi tu fu ma wuti na ana wo hwe videos
se waka Kwaku Manu asem ba ko onfiu waka mienu onfiu mi ensa onfiu enai onfiu utimi betra social media so ka me se me magimi me yakwasea ba ma kwas utimi timatem utimatem step bia bi bro life ne de ko hefa oje dey me meje dey anasi kanti umunipa me etira me ka wo se so se me yenya atwom ana bia yegu amahama ba pawai ana me beka se atendidie ho asem de antimi ka wachi sa wo refi dia me ka wo evangelist ade se why ne ma evangelist ade stop the woye ade ntimi twa take it kwa America back to back many ade internet ne so satam na wo he na woni Ghana sana wo internet ne so sana wo internet ne so dia wo kai na wo refi breaki se satem didie na wo didi no me be stop no me catch ade se opa won kasolom la for me stop no atem didie satam na yewu anado na ne wo power me see ya papa despite no one adi ni sika ni bibia e ma YouTube satam na Peace FM e announcement say ye pemoja di amankofo wo ko hospital na emergency a ye nya moja amankofo papa we years had you more than 5 years enkofo de omo ankasa so etu omo homan e omo ankasa betwi omo moja to omo betwi omo moja o kwa ni ama onoma ni ama bibi kakra na de ko na so ade be diti papa despite atem de ka me pesa meka ana papa despite say pa no twa no wojai an wojai ade na ba bonte be ka say satam wura fia kawa ampe ehye dankams ulams ni mo ni owusu bempamo ani asofo mpefo ni nya kire so me ye okotofo wura fi ana wakai efe wakai many a day chinemu back to back oba satam kwana menye saade ni bida so obi no obi ko banta the entire me ma there platform no mahu se we do level if you okasa kura president te no mahu se we level enkofo hu no the entire women feel wu nyina se wu no yenye hu etu pesa o de me fo cause kraman eka nipa enye news nipa kaka kraman eye news enti mahu se wo pesa o de me build o page na nipa hu so what I say anything I mean feel from da nyina me feel ene kwa so me feel kakra bi ba me pesa me no kono me kaka o semtina no we chai de wo ye no nya atwon sem ni chai me nua kakra ba ne di ma wo da time no waje edi awie ka wa no tum adai many are there back and front to our internet and so satam na Facebook na popra enti say na TikTok abeka hu Facebook ye popra and YouTube so trinity that time YouTube trinity that time satam kwana many are there back to back no na satam kwa me start many are there start no na YouTube yentuaka wa Ghana YouTube ni yentuaka wa Ghana na YouTube nya popra e wa Ghana na ye Facebook wona ehwem sisi ane kaya owun se Kwaku Manu start ye ache Facebook ache bebedu Ghana US satam na de wo me normal oye me hu video wo de send me sumi ye video a me sumi timi de send no ade bedi di satam Vivian tem jina Vivian je so emu sembe me Kwaku Manu am jina hi me na me stop o sa de by US or Columbus, Ohio, Cincinnati. Look, me be to US and my down for back. Effect a year, friend say, PK. Friend say, I will be take it to Mama by Cincinnati. And you Columbus, Ohio, Cincinnati. And I'm me call her. Sir, by your back, day few cry, new whom. Cause now that man why you who I'm a Ghana phone who say, ni who. We are rough for physical bubble to open. So we are rough for bekum. Fata na me bisa say, wo bo we are woka say, now way. Hey. Internet in control, the American internet in control, go back. Because by the hope for dear say, me mad there, ain't yet titu ni abrimpon so.
engu ni panima ase ade fie sata meba mame hwe me phone se mame hwe me phone se sata ade kwa yire kwa no ma twa ni picture mene ade na akasa kwa no mene ade yire kwa twa picture that time wo nya twum wo anamo kasa ni pankasa ni tinu ade na mutumi ya modesa na sebi dia na me be kasa wa bonte no wo ba wo ni tifie ni sebi wo betimi no ma kasa sa ana wo nyini nkwa akiri aya mu no obi kasa wa internet nso Kwaku Manu wagimi Kwaku Manu ye nya twum wo ye kwasea se de asa opesa wo dwene ma me no bro mitimi nwene ma wo tie me mitimi nwene ma wo da o tie nkwa ma me no di no wo mitimi madwene ma anwene ma me wati asema me no ka no e pese me hwese me hu pictures a me ne ade twa that time me ye nya twum picture we ache yi phone we picture we a me di be che we ache pa wati ase e kwa me fa so me kwa ade fi picture amafo tu me fu Kwaku akwa no obekun woni ma me wata ne nam obekun me si an me so me nyankopon ho mama vada nyankopon ho mama vada nyankopon ho me so me wo so fo ma me fa ne mama vada onso ta amachi e wo mpaibom etinya ade ebetimi di ne sunsum se ma be huahua me da ba de aka ne yanka no ayi so sata ma da ebedi di atem ka se nyankopon kura ni ho man kofo hye Bible nkofo hye Bible ucha unu challenge from that time unu threat by so that time ne ade back to back unu challenge any threat by so that time o de san kure hu na o yedede wo me pese me fi wo me pese me ma as me ene the opportunity we yes we kura ma misika se ma even kura me do wanim kura ba me video mu kura no ese wutimi ma me bibi because ay opportunity kese pa na me ama wo no advert kese na me ma wo no me ba me pese me bobo din bebre so what you say a platform kese pa na me ma wo no tie me brand no kwa me de ka wasem kwa no de nyankopon ase se ka me pese me ye me hu fin a ka me do be to level me pese me ye me hu fin se de mo ye me hu fin na ho ka me de mo ka me do be to level sebi sa kanfo na mo na mo ye di asantefo atem sebi akanfo na mo nintie na mo nim bie bi ne wo du de bia me hwa wa na mama fele ati eni bie de wo eyentete eyefie ipa utimi o de pipe wan hwe asebi na no na akoya de foforo ati so utimi o de pipe na akoya de foforo we ya me no kan se me even me wo me boys bi wo kwa me dwene ho ka me no mo kwa dwene ho kwa ka chom se me be so kwa ko be ka te on be stop me se bla oh dabi my man platform me wo nkra me no na mo ni me nyansa fokin on be ka se oh we dabi we dey my man platform we sa picture we ya their wife evangelist ade the wife ni no ho fe pa uhuna adam huna say hey mami na kama say na o ma yire osibra mi tunu for wontie eni sa picture we ya there picture the wife picture me kwa ade fie eni ade na nkasa ni se wura fie amekao di pa me ne call ade fie taba me ade to ye interview eni ade fie ye to ye interview eni hwe aya munja anya atwomsem no anu kra date bay phone de be ma wo jai munja anya atwom no he nya atwom anu ye 2019 anu kra 2019 na kire ya 2019 yayi o asine be rom 2020 nanso na ade ase ba bia satam ye wura kufado na ne woso omanpenya no woso ye wura kufado nansi ya na Jonas mo be start nansi ya Jonas started so kan adwene adi how many years mini pike ne koye pike mini pike sa 2019 na mini pike ekoye ni ayi ntwantro offense 2019 phone picture bi obetwa bi de be ma iPhone any other phones ni na sata me ba ma me he
the attempt, sir. WhatsApp chat and say, picture be too mistakenly, be picky and ready when you. But no, you're not when you're assassinating Wafa. No, I want to be my boys in school more than us. But who said I didn't need justice? And I found what I can say. Satama Ade. Ade kasa ne wiase nyina ye din Ghana ba bia ye din sa ade stop kwam ko stop ne ke hia ma say that time asofo wo Ghana ani esikafo wo Ghana ke ye bom abaso eno nko aho ke ye bom abaso do be che me ka Kwaku beje do be mam sika Kwaku beje de ko be che me dan that time Kwaku beje because na ma mo die from betimi ada ade ntine sikafo wo Ghana now. Before there beka ho asem no sebi Jonas de se Jonas ne o mama ka de bo ma o ka wasema wa fire okeke no adidi watem ade betimi anya wo be se da ko create evidence o be create no osu ade ni made it before beka wasem no wo se da ko pen no ma bi di ba ebaka mani pa gidi sebi kwa usika kwa kuta kwa bi e wakum ni pa na ade o de okot niminati mu science bi design bi ni ade bi ba be keka ho ha minia o nka no kresa o ka chem se me ye nyatwem na ne ye bedi agro internet so na be chem kwa me fa so nkasa na obi akasa Kwaku Manu o se ase woni minyansa Kwaku Manu ase wo de ni me mo me ho aba so se me ni minyansa da me mo me ho aba so se me ni minyansa da na so wona wo ye patwem pa ye kasa omote ene obi betimi o ma metimi akasem bi ene ne mfa ba obo bra ko nanim o ya a me nkoma me di medical di ko anim tiripa ni kwa no ko hia sa asem ni bi ni ade ade a sa nipa ne ba pontin be kase Kwaku sabi uni me nyansa papa because ana panyi bia wa famu da ana me kasa wot me sabi wona wotie me nti da bia me kan me se abadwumba na etie mi o sebi unya badwumba du de bia won te de me ka ase o obi a wo ye badwuma me ka se obi nya badwuma chese wagimi o dabi sebi obi wo mo wote asem no sa e de kwadwundwim me ana me ka se na ka asem wo kura po no sebi o sebi uyo obi a wadwene mo do a wo hye de nya fie nteteye a ya tetew wo papa bia na otean fam nkura blemu asem okura ye ntiase eye simple ntiase abcd se wo obi a wo fia ye kasa wotie a bia nya wo na wakopia abrochire ana wo hu wo ana nim se meka wobusuafo na wo hwe mo no se do na meka sa wo nim se meka wo fasefo no o ma wo sen no musika eba fie no wo nim se a meka ho tinam se urade mama abotre no kam do be to level pa sabi mu na mukopia brochi am pesa mo de nkoa anipa ye nkoa wo fie no bro menka ho wati asema me no ka no me din di Kwaku Manu me din di Kwaku Manu ba me fie no so me ye de hye pa na so me ni me nuanum kasa ebuo ne ani die wom sabi wo ni nuanum keto akasa wo fie sabi wo commande e bi fie wo papa no nuanum ne ade no wo ne me kasa pesa wo wisu sa asesa akukudo ni di ma memeboa nya botre wati na nyansa ye mfa ne ba kofo ho nkwa untimi nkasa woni nyansa ye sua de firi nkofo nche se wa bobere du ba bi na wo a wotiwe ye di watama nka bon se ye eye se unka bi nhye mu no ye di watama ye ya enti na me ma example se ye ne start fighting sa de we se enye ewo akofo ado time no na wo wai ye ne stop that 2019 ye ne ade ko back to back e catch ade se subanu won jai back to back na wo way wo boy na way sa small boy we na way sa guy we na way hey denya mi ase ene atitu ni abrempo mo hwe me menim say wadwene mu hantu ba be sof ho obaba be yan because wo ye me ho video ayehwe menim so wadwene mu hantu baba be video amame wo mitimi no nko back to back se me pese me no ko back to back me do be to level sa wo no man nkran no ma bi a wo ba Ghana obi preach kra nkran no ma
enkoda no ma obi pretty Ghana no aba hey kone koye adwuma kone koye sei ugu ni panim ase bruta obia woni freedom omo pretty no ane omo tie oda ho no unim nyansa nse omo nyina o wo ma hwe video bebre de ntia me mfiu no wo ye onoma uba Ghana wo ye onoma te sa akora wo ye onoma te se wo so be man panyi o Ghana obekum nipa wo a wotuwe obekum nipa nanso ufi obekum kura no sanya broche kura na akoya wo ke respect o yet Ghana o ye ne wo Ghana o bad ye ne be ye wo Ghana wo ntumi nye min pese me no be kasa rough of Awurade mama botre de ne be ye wo Ghana wo ntumi nye ba yet Ghana ye kura nkura 4 ne ye no mte Ghana bro nya botre wate na homa so ne kasa ne sa tu no ye dwa ye num ye yese me se wutimi ba Ghana na wotekem na obi prichia wutimi si kokata se wei enya adwuma enye se opeso kasa ma obi etia wo ye badwumba na ye nyansafo a saadi we se wo mu prichia wokoto wo ayo ana satam ayi prichi na wakwa kwose do no ma sofo ye asisi a wate asori krai my me refinity o preach pa no preach o gem sky fm nyina that time o ma soja ne boys na preach o du o ma no akotam sa machine ka bete sutro ka bo hu sutro pa ene mene no ba bia no makono so biti nyansa me de kasani o obiti abrochire ene wodidi mpanyfo atema ondo ono hu no so wote abrochire nti wodidi mpanyfo atem fine Jonas to eminim da obeba Ghana what I say any boys be akeka ho mudidi atem o Ghana no ebia yenim da ono obeba Ghana na emom wo mo te Ghana no wo so kakwa wo se mra no ho dada mebo okay se mra no ho dada se mra wo ho na enye adwuma eyedai bla wonim nyansa emra wo ho na se enye adwuma eyedai sabi yemu bi ye won kofo mo fafo si o mo so wo Ghana edi ye jimi ye kwasia ejina ye so enye hwe ye nka ho asem eda ho etime me mfa me ho me example cause ye won kofo ma bobra ye na emu bi no omo ye prayer topic obehwe na akora bi wo sua wo bi a wote abrochire akora bi sua wo bi a wote abrochire ana meka se omo mo te abrochire ndi okodu ondi okọ na ye nuan ma ye no omuti Ghana obehwe small boy bi obakọ he ne debrem small girl obakọ he ne debrem baby a wodampo enye na mo wotimi fa phone say na wodi panya temtimi ka kwasea enye izo si sofu no si ne kwasea sofu jimi fo sofu akronfo sofu aza sofu eso onko na so da obusan se di enti na odi na tema ontimi ma reason ye papa despite mo ho Ibrahim Mahama mo ho tie mi papa for support mo ho despite credit edan we are despite baby Sunday and Saturday na make say ye benya enkoda bi o mba betra social media so edi papa natem onye hwe ni panete Ghana haya ti se eni ensade no eni atra ni ton asa ankora ne tifi o mo na didi o mo papa no o mo maame matem o mo de o mo betimi didi o matem ba se wo du obi papa na se obi ekoye entempa na ka police abefawo if you go try 1 week kura wo go try 1 week pe kura wo police prison and I would the men fa yanko ayi fa ni ko police ayi fa bon kokko wo de go try just 2 weeks and 1 month no mara menyini se sa kura no be fa phone enya ne ye papa esa wo Prempeh wo ti wei wo soso wo Prempeh wo ti wei se wo ye nyansafo na wo ye badwemba e ka meka asase mo kura no wo de wo time me hu se wo mpamasem enya hwe bakabo se de Kwaku kan eye nokre na so de bia obebo mi di wo internet yi so bia no o platform bia so no na wudi matem bro ana bibi foforo ho na minim ana memba dwa to a mempa wache wana na sebi o mo mepa o ma che wo no sebi wo ka ho ana Radin shira wate de wo ye bia nkoso nyankopon a wo shira no wo shira wo
so what may you akuma mo time no nyame nhyira wo me to obi a wo time na wa mama hu so wo time nyankopon nhyira wo awurade nhyira wo pa why na hwe setan na wo time se betima kwa wie a wo ni hwene timi se wo bose wo ti asema me no kan ene de mama platform ka krabi that's all that must be because mentanya sa dey we say na se wa ya ache ntina me fiu ne ba na me pese me kakao na uja wotan hunu say ye ne start ye no wo start Facebook ache o ansa na YouTube wi ba wo but me say go back Facebook ko because wo Facebook ache enti go back Facebook na ko he no ma ya ye ho obo se nye ne ye ka ho asem awurade nhyira wo ebi na make say what ase me dey the Kwaku Manu Betima Femination Actor ebi obekasa bi ebi na mafiu ebi na manfiu ebi obekasa me ho biem no ebi o se me fiu sa 2 years ni o se me fiu okay ebi na abeka bi ebi na me abefiu ebi nso na manfiu cause me fa me ho frofo na tie enteche dabi obi na ne level biane ne na wiase no se wuti o ya sabi o ntimi kofu enko no ye fura le do na akọ me se de wote no sa na wote o no wan hye de nyantete bia wo fie ana wa be o nti na nipa bi o ma me se hwe obu o ma wo Eradin Shire no kan ho o kwase amre se wa betetem Anjabusia we nso de Kwaku Manu ono nso odema eye nana Prempeh Bigscout yes na da bia me kase adane de emfa ho data wo ba eye media ne so what ase yiwonim na ka de wo ka emfa nkofole esikafo bi a ayete se wo defending panifo bi abusia mame ho wadwen kire e comment section wo uwie nso a anidie mu na wa subscribe to your channel no send update bia nso etomu a onso obenya bi atie kete wo se enye dodo no nwura makra bye bye.